Bu araşanmanan tosuna. Ey, ama qanday araşa emas, qarabайсың, құлақты екі қарыштандай uzun болады қой. Ей, көрдің бе мұны? Uruğu qayız, uruğu Frankel mi? Жоқ, Франкел емес. Франкел менен мұның атасы бөлө болған екен, бір туған қарын бөлө. Мұның атасы Монолит. Монолиттің атасы Санарит. Санариттің атасы Транзит. Транзиттің атасы Каназит. Мұның başı varıp, altınчы atası barıp turup, kokon uağında Şeralхан деген болгон го. Ошонун койлорун бар такалат муну куч. Негизи бул Монголия жактан ооп келген дейт муну ата бабасы. Ошо Чыңгыз хандын койлорунан, кочкорунан чыккан дейт да. Аты Жетимбай. Неге Жетимбай болуп калган дебейсиңби? Бул төрөлгөндө атасы мунун кулагын көрүп, Çото бул башка кочкордон окшойт деп апасынан күмөн санап, анан ажырашып, башка бир арашаң ургачы койго үйлөнүп алган дейт. Апасы болсо башка эле бир карапайым колунда жок, мындай эле сарайда жашаган бир кулагы кыска кочкорго турмушка чыгып кетти. Анан бул жалгыз калып атынан Жетимбай болуп калган. Baası kança anan? $5 milyon. Ne deydi? Nege bunun erkek burgaçı mı? 2'ye 1. 2'ye 1'in ne? Eme da 2'ye 1 degetti. Galı boydu. Göydürgü. Töröp tağı verip, tuğdurat tağı,